Lur. Orang mancan. Oh, tarik Tarik dulu. kahayang. Oh, Ya. mereka kaya. Siapa Lur? Coba pidato Hari Pahlawan itu. Oh, iya. Pidato. Kalian uruskan lah yang mabok ya. Aman. Ganggu ya. Gila. Ya, aman. Marukan anak kurang teu bisa. Ulah tuh. Ulah. Tuh ngacanakeun Pak. Naik lebih ke mana? Terus Pak Palur, Jaga Pak, jaga. Dama. Nah, gitu. Sieuna dulu Dama. Ya. So, Kumakur? Baik, Kur. iya Bapak, iya coba Nakur. wajah. Siap. Nakur. Kurniawan ngaranna. Ya, itu ganeng wae nya. Nah, terus iki suuk. Bisa kamunya. Bisa kamunya. Coba. Dinyungkeun. Iya teh Hari Pahlawan, Iya, iya. bukan wajangan anak kanggo masyarakat ini. Siap. Ayo itu tiang nih. Oh,